Hezamara ar developoi khobjak Esrai hati amsini Chanpur bisini kami bisingni lama rokto tesak lama kwar klaidani bagai visit klaika Iyam Rabindra Deborma hapangni samong tangnai tei amsini adongro logiti Esrai hati amsini Chanpur bisiwo 35 lakh rangni CC road lama sanamjana thangai tongo kami amsini lukurok bisi kedemorongdo lama hamyagai thangtoya phaitoya sak hamlangrogo hati habarogo thangai manjang tongo oborono nasigino tabok kami amsiyo lama fuarei debok kaham khlaidani bagai tabok yapri nahajakini sawai khanarika amsini Iyam Rabindra Deborma media rano pulau na hambai maru, ini dibor jorao, ini seng paisok palika, mohangkai Chanpur Village Committee, kia boh no mono Mojo Chanpur, mo kamil bungkai Sorochandra Para, tabuk seng tik Chanpur Higher Secondary School gana ono, mo Sorochandra ni kaisa part, jungkin oro payman ngkai oro kaisa sisi rutung nai, prai 30 lakh taka ni kaisa sengsa nangka. Khanani simipan usung kam chenglai sinai kami amsayo lama kaham rinani bagai kaisa yapri romjak sung o yapri romjak ni bisingo mo Sorochandra Para Esrai bazar kinani simi mo Chanpur Higher Secondary School porjonto bisi kolok ma o lama hamyangi tongo kono somoyo oro sung mukha শুধুমাত্র ই ছোলিং simi ই ছোলিং সব সময় ঠিক তঙ্গিয়া নষ্ট কিন্তু সিসি রুট যদি কাহামকাই খ্লাইমান খাংকাই হেকাই আপনি বিনি ড্রেন বতং নাই সাইড বতর নাই প্রায় ড্রেন সহ 13 ফুট মানে কাহাম কাইন লামা নাই হেকা অবনো তুই নাই ন চুন তিনি অরব ভাই সবাইয়া তিনি বরং বানাং মন্ত্রী ভাই সবাই মালিয়া মিয়া বামতি ন जों मिया जानिया सरावो आरो अमन सेते लोगो आरो बसुं मिया थांलायका एवं थानाय बसरत जत्तनि साइ वेस्ट डिस्ट्रिक्टआव जुदि ब्रिज कलक सिगनफान तंखांखाय जों आरो जानिया सराथु आयंग टाउन सिंखामनो जे कलक जे थांमोनि बाकिरामपारा आबो जत्तन से कलक ब्रिज आबो खालायजाक बायखा नेक्स्ट अमा हायकेनो बरगासिया ओ बिसि बाय ताइगेसा पश्चिम बिसिनी पश्चिम चानपुरनि किनारो ताइगेसा सिसि रुतुंनाय आबो बाहायनो पूरा निनि बरगासिया आरो जे मेल समनि सिमि आयं खामपार जरा एतो खामपारनि दयगलान सिमि खामपारा ताबो ब्रिज ना नाय दङ मोटामोटी जत रेडिं जाक जोंहा साख्लायो दिसेमनि बिसिङाव आ ब्रिज बो पाइ थाङो नों अमाहायके चिनि पूरा आमसायो कानेक्टिविटी माने जुगाजुगनि हिमनानि थानानि हस्पिटालाव फायनानि जेकुनु समय गारि थांनानि हरपा नांखांखाय फायर सार्भिस रक थाङि मानानि आबरनि खायनानि बागैनो अमाहायके ताबु लामा रक काम खायना बागै तिनि सिङर सरचन्द्र पारा फाय सबायका चिनि अर एसडिओ दङ आरडि डिपार्टमेन्टनि ताइ चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ ताइ अरनि चेयारमेन रक चिनि भाइस चेयारमेन रक ताइ अनन चिनि लिडार रक दङ जों आसा खालायो और किसा मिसा जागा डिसपुट माना कोनो सोंमाना नाक्रै जों आरो जत सचेतन अरनि बर नागरिक जों जतन आरो सिनाय नुनाय मांनो किसा मिसा मुख सामुख नै थांबाय कोनो असुबिदा करै कारण ताबुनि जुग जतन मालखुं रक पाइलायो निया खबा बाइक काहाम पाइलायो किन्तु बाइक पाइयै मालखुं पाइयै नगो दाइमै हांकाय आबो बखाव कायसा तामु जानि नां तंमा हाय मा तंग गाबोनि बागैनो एलाकानि सुजुग सुबिदानि बागैनो तिनि अ याप्रि रमजाखा म हेजामारा डेभलप एडिसन हिंकाय सुमलि साबजुनाल कलायो हिंकाय ब्लक चिनि गंकाय मोहनपुर सब डिविजन हामबाय